Karibuni sana. Karibu Muthoni yothe digital girl. Ndirakuonire gwitũ Nyandarua. Bwethe ni twari gwa tata Hana. Ucio niwe tata Hana. Na ni mukeni na ni mutana. Na Sir Philip nake Hana Mr. Roger. Mr. Beautiful. That's my uncle. No, they are no marauga gate tata Hana. Ni tata Hana wa fiu. Na ndirahe iria. Iria riria riu ra connect tata Hana uria wa Stacy. Na tata Hana uria uronire. Na tata Hana original. Acoka njira atiri ndahoya itwahe iria ri. Ni ndamerire magic riri atigarire. Marauga ati gutie Muthoni utari kanua. Ndakiuga rosa. Tana niki ataratana. Niki mutumia ucio witu akari hoguo. Ndakino kana iria. Na rirakinya. Ndianyuire iria tu ritwa we. Wow. Thank you. Yes, gadonya ndaro ni andwega. Turiega. Tiganire mwana rimwe tutagutwarwo wega ri. Ta methuri. We are good people. Na ndira kugwa tata Hana maranjira ma ne thitima. Duka ene thitima matiri na thitima titari transformer ya heire kana maraugaga ngani kawa ya meliro rigatiri ho so matiri na thitima ru maria ndoka ngwire haya tata Hana nake no igwa ni atumaire kiama ndio kuharoroka weekend aigwa no kawa ya korite transformer marauga ndera Muthoni ni magoco tata Hana ndio tugutuma ngeje Kona roi wathika urugare ka ndungero rukagire kawa. Uirathie itaraje guthikugandira ni wendo. Kana thie UK ri. Uthi harugie kawaya kau. No mati na thitima kema. Ukihambe metha iguru uria mwone kuhamba gike gia thitima. We are excited to having you. Na njowe na challenge. Na niogoto challenge we nayo. Aya na netwekirire tutoputuhia na ino na ni ndirarenga miaka ngekera gatarahumbira nda wega. Ya ithu tutare na kiria na taya tunavanga hivyo. Ithio na ndeburu tutingikira. Ona ko tuli airitu. Mekonyo hitu niria twarengeirwo bara. Wakwa ndo wana oguo. Wanga waku. Adi buru ndo wana. Iga kumuthokeria maundu. No ni suimo. Era to bethugu. Anyway, karibuni sana Father Diaspora omuthe turatheka uguo. Nitugutigia ndagika 20 cia gutheka. Laughing challenge. Mine is a laugh challenge. Mundu akugucia giti aikare thi. Tutheke that's my challenge. Tutheke ukaririkana kaundu ka wana ugatheka uria wateirwo ugatheka uria muthire kuona diburu muranyitokio no tata Hana na mundu era mundu tugatheka turogehana gatura muka make sure mwatheka acha wabe utheke ke mutwe ukera ugatheka gacoka gwika uguo karirikana kangi ugatheka karirikana uria urari mai mahio jamu-ini utanacera ni wira ugatheka tukaririkanagia tu iyo niyo challenge itu na ni mukuongerera miaka ingi ta 6 kuringana na uria ndiraigua as a therapist on the platform. Yes mama. Mso ni gukuri turi akabagara ni ukaiguite? Kabagara ni ndikaiguite. Ukaigua makiuga atia? Na ngamenya ati kabagara ni mutu mwega ona ndubataraga gitoero. Kabagara ni kumeria na karia taka urokire nako sweet. Na gatira batara cukari ri ukaria kau. Tondu ngimeno ni ngimathaka na ina to nutrients. Na ndiraigure mena nginya mutu wa mwivoko. Riu nona riu agikorwo riu ndukwenda kabagara ukaria mwivoko kana ukagarurira. Ta imagine mena nginya ngano. Ya shafashi. Iyo gadirete. No nginya urie igure kana gadirete. Iyo no nginya urie tumikorogo na kari uguo kongerera. Muthoni wa Wanja uria niwe social media manager wa kuria Kameme niataririe experience yake riria arasherete kuria muci wa Nyandarua na arakiuga ucio ni muci muhonu. Agitariria ni arashereire tata Hana uria niwe tata wa Muthoni wa Kiruba na aragitugwo na maziwa mala. Niagicokeirie tata Hana ngatho ni kumutuga riria arakiri kundu kuu kugeni hariwe. Na riu kwi mashabiki magiukite comment section. Lilis ni ugite tata Hana akoragwo mwega akoe mutano guo.